Abahingisa n'abandi bantu abino bukugo mu kuhinga omwani omuri Sheema nibashaba abahingi okugumizamu no kuhinga omwani bina masiko ng'omutindo gw'amaani niguza kweyongera kubonera. Inorganic season effects because gw'omwani uzikozesa obwire buringwa wagumanotamu because inorganic sezo n'omwonyo mwenu ko kuzikozesa for a long time wagumanotamu noyongeramu after 6 months notamu after 6 months notamu so obwire no buhika itaka ryona ricwe ko mwonyo ekyakwekere kirungi no koesa farm yard manure nari kasasoro yite ya burizo oine nanka no burunguru ukabunagamu atebye byemuse by'ekizungu nabyo bino buzubu bwabyo abo kuba harwe ebyemusa kandi mu katare akensi yona ebatandikire kwanga ebikureto ubwire hona abahingi nibashabwa kugumizamu barinze n'omutindo gw'omwani ekirahwera katare okugumaho. In fact omutindo nugutandikira n'ahansugo yiwabyara ensugo yiwabyara okuwagerebera omusiri kureba twarika mu mwata deno josikya akusoromo mbwenu kwenda gukora byo musiri gwe naye ne kumakinga sure nkato kwenzura yagwa yagira ibinyansi omwana ogwe yagwara kugira ngo kwaraba hajuru umushana o binyansi birubabirumu amizi garaba protected kandi gabe reserved gabu musirogwe. Makararina mushabe omuhangu omukuchebera omutindo gw'omwani omuri ankore nagira ngo kugite ekitongore kya UCDA na ministry y'obuhingi nikija kutungura okuhinga nebeyi y'omwani. Omwani kuguru kwija guri aha sente nyingi zokuguru kugura sente zahiguru ushanga mbwenu echecho tinkumanya yaba twine cyo kukikorera habo kuba ni 21 tugendera hari international market kureba byemerire bita yongera omwihanga gasha kwa Sheikh Abduratif